Tapi aku maja sinaseng. Ina nak si sinangi macomok ko. Magi nama si nama comok pak mawatang ni manyamuk. Mandre manyamuk tong. Nano ko laki nama nyamuk tong. Alhamdulillah. Tapi ang katapi na. Tapole bosye na reko tang maralungi. Tamanan na si dimakun reko de megurangi masalah. Agar pak mbak mana ni makun renan naik agar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Ya saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolsek bersama jajaran, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Desa, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku semuanya yang insyaallah kita semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya sewe kele-kele nulle tu yaroi di makun raye nulle ang katona pura manasu untuk Andreso, tapi nulle lebih mega pada magaga manasu untuk Andreso na keluarga na no. Tapi yaro angke hadir kue nulle na pahang bangsa mana alena lo bapak-bapak nulle ang katoro lo kantoro na kasi yari galoy lo galuna na di panano bapak-bapak ibu-ibu guru. Alhamdulillah. Oleh pada dari paham mana makada nigi tahu madep udah pungang mengkalinga pengajar madece agar mengkalinga pengajar madece masaro lebih yaitu ada budak pungata mengkalingai pengajar madece. Bahkan tamai kategori tau muba beruntung, jangankan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nareko to sirera ko madecenge. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat mengajak kepada kebaikan
dan mencegah kepada keburukan, maka itulah orang-orang yang beruntung. Tama mana ni panitia, pengurus masjid, majelis ta'lim, remaja masjid, tama mana kategori bersama jamaah orang-orang yang beruntung. Apa tu sirera ki madeceng. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, narima anak naro to syukur maraja lorisese arajanna pung Allah Ta'ala. Nato pada angka yalang adi disingang ajap-ajapangang asaliwangang asaginangang tepe atau pada angka hadir rilalanda yonro na baraka pung Allah Ta'ala. Tanah bodoh sininna amalak madicetta angka diterima risese arajanna pung Allah Ta'ala. Dan niat dan namodo pada kamana kirilalang adam pengemarajana pong Allah Ta'ala nato pada angka salama rilino lebih-lebih pada serumundino pong Allah Ta'ala. Dan rialumay masalawan na mapasalama dari alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjajah kacer lor di mana atau bersalama rilino mati serumurina pong Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, terutama yang hari ini jolo angke hadir dalam na yondronge si bawa tu mak bicara ya Nabi ta kalau ya kacueri Nabi ta toh wa lo ki salama lo toki lo longe ya sange patuluna Nabi tak matur sermonino mong Allah Ta'ala ya. Jadi ya ini umat naki Nabi ta, jadi ajaran nama bela jolo dibahas makanya Nabi ta na jauh ya terutama ini makun raya ya. Na jauh sila surat tongat-tongat tak ya naritu tegewe tujunna na tapari timpa babanna tangetak na tujuh pakita. Na jauh sila surat tongat-tongat tak ya tu ni gaya roh bu bali bola ewe agar bali boleh yeko yakaceri yang pena nabita ya yakata ni masa ibasanna nabita yakam mana ada pengika apa mulai tu mak bicara sendiri si bawa tu merengkaling jakam mana toli hadere bawa maki mamauli naikia madari angka moba de nasi aja mak bali bola agaro de nasi wada mak bali bola si banci moba mak bali bola tapi angka tu bali bola inak macegau ialangnya ti pede mengenrai sifatna tolina pandang ente bali bolana ni tanah macare-care pake bali bolana nasanna tobat di pelam-pelaki ye mato tu kasiasi ye mato sogi ye mato rede ye mato mati ye mato mangu tak dampeng ika maraja. Jadi riala apa rengarang maka dah yaroi di pada mak bali bola pekesingnya sama amakata wadi jaji angkai di irisang bali boleh dan isangi angka nisab bali boleh idi dan irisang angka yulai idi bali boleh dan ulai angka nulai bali boleh idi dan ulai siliwat tasidabi tu tawe aja non reki siba ataka boroka asombongan ada pengika
Kamu baga kue de nasi wada mak bali bola. Angka? Angka. Ada apa ika? De gaga. Tanya asan na itu makada kaduan rubah makada de nasi wada duan rubah tu modelena. Itu na reko mak bali bola ki. Contoh tadang apa ika? Kaya langnya hati tapi bedek mangandrai. Jadi aku yang makoriwi untuk ia niniriwi ya senge supaya dena kajajiang ya rosiba talewak mapa koro yang makorangi dena marigaga. Dena marigaga. Contoh dena marigaga. Tapi ia mi ko makade misalna pura kisi salah napa na cawaiki ia regane wadaki napa de tamateriwi iya na yasange madosa ni kumapak bo dito gaga di gaga ma iya de gaga matandra matoto kongka tapa mede iya matandra ibu ada apa nih kak? Agama dari pasti sale tahu pada lena mak bali bola padahal masalah tacedek mi satu gara-gara tanah si jaka ada apa ika maparing ngerama supaya jaga kejajian iya ro tanah si jaka yasa saya nah baso gini gak nah baso gini bu de magi balik satu dua iero tanah si Jakarta sasaye tarakani ga anata mancaji PNS de iero tanah si Jakarta sasaye langsung nih ga menre haji iya rota nasi Jakarta sasaye mana semua aga akoroki matu ilmu de magi pale magi mana nato maca ilada nato majalo raba-raba pada manila nasalaye wai contoh mubasibuk mana tahu Bapak mulai Pak Babinsa pangkat Tikmas Pak Desa mu sibuk mana nah deka salah-salah nah itu contoh jokan ni kasih Pak Babinsa si Bapak Kamtimas si Bapak Desa mukuru kaki maka dagangkat kue tanata si sana pura yukuru ale nama to malah puro alena si gilingi Pak Desa si Bapak Babinsa Pak Kamtimas nah asa si kongkolo memang ada memang ada apa ika ibu kira-kira komana ngiro to maparentai ada apa ika Bapak mulai pangkapti Bapak bisa mubaku-baku aro kira-kira kan asengat no ga salah cedek kong ka masalah mo mon remote napa ko tak bajo tama ka de kay to makake karo mati rasa ke situ agaro aja nabasan na nabita makada kulo ko malampe sunga mo pakasinya si sompunga mo madamu rupa tahu tanaya tu makada malampe sunga enarate seratu tau de pole mate-mateta misalnya mate ki tapa makade Pak Babinsa yarega Pak Kamtimas lah mate kasih tahu na tu kasih-kasihnya yaitu dega agak susah mengukur tanah tahu mengala bawang kasih-kasihnya tu kasih tahu agar roh ya riasa malampe sunga bu deto kagak di alhamdulillah degaga mengaku jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu
Ye kui bapat tu asi sompungat tak makan Nabi tak laya dahulul jannah taqati udena ta masuruga to ye papat tu asi sompungan na badan na rupata agar magi na to papala daman na to mewa na to macai nasaba na kuasai ki hawa nafsu opo panna na angkar batau ikuasai ku hawa nafsunna itu lebih rendah daripada binatang. Laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya laki akal pikiran. Boleh hubung Allah Ta'ala. Ibu? Ibu? Jadi ia tu bangsa na pak desa, pak timas, pak babinsa, tu mah perintah tak mana tu ya roh. Lo mana minta kitu siapa ama pada madeceng. Nanca aja kampung tak kampung balda tu tayi batu warak bunga pun. Coba gare, ia ko makasih toni bereja mata sempajata, makasih toni asyama ama kata pada taruh tahu. We nyama pa. Na baturu barakai mungala taala boleh kolangi na bumba baraka na mungala taala boleh ritanai tagare ibu buti to nasaba makasya sama amakatai di ko kampung deka aga to lilo si salah-salah to ma to ribarenta si bato ma parenta agar ola letak pura ni cor si bue alhamdulillah aro kesinana pura ni cor si bue na bataru mo tu alhamdulillah aja sih lah agama jalo maki je nasi femi mak baku si kala-kala ni oto mak baku buat dini sarwa tenam ko je contoh abi manja nampak kurang ibu itu jadi koyak kaceri nabi tak pakasinya siapa ama kata pada ini mak bali bola terutama ya ruidi makun raye Obama dari makun raye pengasiwi lakaina apu ko ma masiri ka ma apu ko kamu saya ka ma iwa ko bene bangsa naman na ye madem pergi lakaina ta manaraka ibu iya memang deto kagak kota Manu aja kok malah hasil laki mau jampangi aja na to mabela ya ridi makun raye ya robale kotolo ta masuruga apa bawang ni begau ilolongan zaman nalino lebih pasori monrino pungala taala ibu utanaiki apa bata bego tu taman ni suruga utanaiki buah tapi go mau ga sampai jali mau tue alhamdulillah tak puasa ngamoga ular ramalang alhamdulillah tak jagai moga le tak boleh kuburan lainnya alhamdulillah telu to kang apa harus paye ye mani sidye apa tentu salama ki gayare kana de ye mani sidye terima kasih berengkalingana detoga nangka mura tabali-bali wilakaita ya oh iya cocok angka ibu-ibu makan deh kali ini pak makan deh ibu-ibu pemakasih sina semut
deh sini nak. Tapi aku maja sinaseng inan nak sinangi macomok ko. Magi nama nama comok pak mawatangi manyamu manre nyamuk tong nano ko lakai nama nyamuk tong. Alhamdulillah. Tapi ang katapi na tapole bosye na reko tamaralungi tamanan na si dimakun reko de megurangi masalah agar pak mbak mana ni makun renan naik agar astagfirullah ibu dan ternyata pala itu makun renna makun rema besar nama labu iya mabesah onro besana na mode ni suruh mana to pada iya alhamdulillah. Jadi kang alena jujur maka ustaz biasa mata pelada aku biasa nalaken apa magai sedangkan baca ramah ada bantah apalagi lakai. Alhamdulillah. Ya jadi seperti itu. Jadi itu hikmah yang pertama pekasingi asya ma'amakata pada hidup mak bali bola. Yang kedua Yarna bita nawak guru ki mati nulu masih dekah iba biasa leto ni masih dekah pak yaro si dekah mega baraka kena ye mana rumah tu meweki kepada masar bu kongka to mape gau mapen retojang mapa boti menre bola baru ka biasa ki solo biasa yaro koto solo tanya kepasidakai apa ia tu yasa ngesidakah semua bisa menerima kucing ayam orang miskin orang kaya bisa menerima namanya sedekah dan apa ada sedekah aja kagak pakai ya ro istilah maka dah ibu ye kotolo solo contoh solo ki 100 sebu ta solo orang 100 sebu nai napa tata jatuh ko mape gau ki maka dah si kotoro matu na solo orang aja tanya na si dakasan na iya tu iya na tu yasa utang piutang tanpa akal mubakin rengang tahu ya rini tu isoloriwe aja to tamarasa maka dah na solori ka 100 sebu harus to 100 sebu solora aja nah pasti dekat itu maka ni ko sermonri musapa mana ro pasti dekata nape ang kalingan ni ibu jadi mapa mulai matu pura ya carata ye kong kata berat tanya kepasi dekai contoh aja na to mabela loki mamau lu makwe tentu ma penre toki tu naile angka penre maka lopo pada modele na yewe ta pada modele na ye lopo na tapi rewaki mapa kue misalnya talolongan karanjeng ya mapa ku matoro modele na aja tak kada makada mapa ku benre paling tidak mapa ku toru lolongan rewa tanya na basi dekat sana ya tuh terutama di makun raya kalingan nih apa ini mau ata manana kamana boleh matu manana si makara
aja nang kaje mapako panite mapako. Yolo iyaro takata ye pak disengega atau ga Ibu aga takatai pak diseng yaro bawa bu makada angka bale alhamdulillah kode gaga ucarita kok aja. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi yaitu balik tomati nulu masih dekat pertama mabela abalai. Ajar atau mabela jolo. Aku ni boleh kongka coki kucing, ya. Kapan sih dekat tolinya mangi bapak nadita. Aja mu kosaraki mu buat diri mundur ni maga dan lain sebagainya. Masih dekat mana itu? Maka kada dia kan bisa masih dekang bura itane nabi tak kada dia kan bisa masih dekang ya Rasulullah maka dia nabi tak mucawe padamu rupa tahu sidak kato kayak buhe namo mangoto kak mengisi to kak memang mau apa lari kak mengisi to kak iya kamu matiin roka aja iya habe syukur maraja ka kupung Allah Ta'ala na lamperi siku alhamdulillah iya namo kere-kere kina satoki teh macawa iya ya alhamdulillah iya siku ya dampai kak ternyata balik dena wadi kikiri ye puram itu kikiri ye kani ternyata haram hukumnya maki kiri isi kecuali kalau dalam keadaan darurat. Kalau misalnya segala-gala dari makan cewek baru alai contoh isi kuram itu kikiri puram ni kikiri napa bisa dalele nah kada harap pale bene do kikiri pa itu aku dah alhamdulillah jadi basanga keri di ibu-ibu aja mu kikiri isimu kode itu nama rigaga lo amano teme ko tutoli cawa tu dayo lo tono pada ceri di makun raya Ibu harang hukumna ikallu yan ninge akai kare limana biasa makallu anninge kalinge aja lalu mukallu annita haram hukumnya ya buko macil laki malabato ginapa tupu napa curu napa tapet tak tatongkan silakan dia gak masalah cuma ya mikir ajar aja mau bantah kan nih cuma ya merupi kalui haram aga tujuan takalluan nita loki cantik iya ro anita si modele na ingat tak como na rubata purana sesuaikan ni bunga Allah Ta'ala ingat penyak na pemukan lu yang mutar malapa na bapa na di balik masa vital poko betul contoh ku anfusakum wa ahlikum nara jaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka terakhir dia itu musa dingin maka dia nabi tak nigi tahu kalau mesu boleh bolana ya na baca bismillah tawakkaltu ala allahi la haula wala quwata illa billah telu na jaminga kipung Allah Ta'ala ya tosoy jadi aja tangga biasa maka pak doang anak-anak SD mi itu cocok ni tapi abaraka kena maaf ya na pak ya letu maku kue betul lu baca
Itimpa itanga yemiro ya bau baca Bismillahirrahmanirrahim, salamun qaulam min rabbir rahim. Masuka boleh-boleh ye tori baca bu tane ayari baca kotom masu boleh-boleh kang kotom masu na boleh-boleh ya nari baca Bismillah tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Aga barakakan na telu nomor sidi najami pungal ta'ala ya tuso ibabeleki boleh kwa balae. Nomor 2 najami pungal ta'ala ibatu julalenga ki jama-jamata ya tuso. Nomor 3 najami pungal ta'ala ya laki dale si ganda-ganda ke untuk ini sekeluarga ya tuso. Haru telu bu iya ro idi pak galunge kocai maka sola palawe yare ga bekange ula curilla adam pengika pak bacana maka dai kotolo tama lalanda darata maka dai pak bacana bismillah masya Allah la quwata illa billah. Engka tu kolana surah Al-Kahfi tapi angka syaratna pak maka dai nabi tak siapa yang menyayangi dia akan disayangi aja mau majap peru dapat getengan ni beci kau untuk napesangi strong madu moje ko balawoi mate aga kuidi takalubah na idi na kontas strong angka na murah kajajiang ada pengika angka ka murah kajajiang macaram ka kur kampung tanah to ko pinrang macara mami raja ka ruwete ko de usala urampe ye basalenge di sana dia na meta ina nabagatam ikaw na kontas tarong yaro malaya si sela ni manan na maka da memang inasa yaro ustas madoko-doko matandre boleh sengka aja mo bagatam mak mastero aja magani kumapako ni magani kumapako na pada basam pa aja gitu bue pa nah itu kota basam Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Asa tulis baca Bismillahirrahmanirrahim agar dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sedangkan nama nasa mega dosa tak nak dampengi kipung Allah Ta'ala agar selama itu ni pak dua pung Allah Ta'ala agar ibu itu dua lo siki maga sana hidup pasi tengarangi sakit na dena non roy ki pak pakutana resori mondino pung Allah Ta'ala megalada sakit na ya roga bata ya balik ko makadam masuni bubu racu saro teko saro gugu memang saro dongi saro komporo pasumanan ya ro deti sareke makadi reke pole bega ni jana ganna sakit na padane guru ta boleh ko basnas ya harga kutana ni ko penyuluta maka deh si agak kena kaya yewe seket na yewe lebih baik tu mali tutue daripada tandre man rasa-rasa itu kemudian ya roidi ya ceri mana ro sunna-sunnana nabi ta ya roidi balik bu kotolo matinro adam pengi kamar raja Tomelado aku pun Allah Ta'ala bakal Allah Ta'ala tanah bodoh nak dan pengemana dosa-dosa aku pada aku rupa tahu maku toro bema wak dan pengetoi dosa anak pada aku rupa tahu iria ya pero koto matinro idi bu pak titik kanaki biasa tuh kemacaki maka ada matinro tomati sana de jadi roko to matinro titik kana yeko katulu-tulu majaki dena wedding carita moto mi mamecu sebelah kiri we katallu ko katulu-tulu majaki tapi paresse jolo kaman ang kalakai mo matin sebelah kiri muamici masa sih kok masa sih kam ada salah-salah contoh oke bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, duribat alaihi muzillatu aina ma sukibu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Riale kesimpulan makada.
ternyata matuna ki idi atana pung Allah Ta'ala riolona pung Allah Ta'ala nareko salah sedina masola asi sompungata ki lori pung Allah Ta'ala iari gasi sompungata pada tarubatau Bapak Ibu tabakasing asi sompungata lori pung Allah Ta'ala nan nia asi sompungata pada tarubatau nato pada angka siolompol lori decenge na baturung ibarakana pung Allah Ta'ala ri kampota nan caji kampota kampo baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.